A pre nekoliko dana je održana konferencija mladih preduzetnika u Beogradu. O tome pričamo u nastavku. Sa nama je Ilija Savić, lider tima za preduzetništvo Centra za razvoj ideja. Dobro jutro. Dobro jutro. Voljela bih pre same konferencije i priče o konferenciji da pomenemo nešto više o Centru za razvoj ideja. Postoji od 2014. godine, ako se ne varam, i neprofitno je udruženje. Tako je, Centar za razvoj ideja je neprofitno nevladino udruženje. Osnovano je pre 2 godine i deluje u 3 oblasti. To je ekologija, kultura i preduzetništvo. Cilj jeste da promovišemo te 3 oblasti i edukujemo mlade ljude vezano za kulturu, ekologiju i preduzetništvo. Skoro smo imali konferenciju Fabrika mladih preduzetnika. Doći ćemo do toga. U svakom slučaju, od 2014. godine do sada je realizovano 5 projekata. Tako je. To je 5 projekata iz ove 3 oblasti. Pored tih projekata vršimo razne radionice, edukativne programe, izložbe, pesničke večeri, kako bismo što više približili mladim ljudima te neke aktuelne teme koje su u Srbiji zastupljene. Kako ljudi mogu da se uključe? Odnosno mladi. Jer nekako je mladima najpotrebnije da se umreže? Tako je. Što se tiče samih projekata i učešća u radionicama, sve neophodne informacije mogu naći na društvenim mrežama. Na svim društvenim mrežama su unapred iskazane informacije vezano za sve projekte, tako da blagovremeno mogu da se informišu o svemu i da se prijave na razne konferencije, također edukativne programe koje organizujemo. Sama konferencija koju sam najavila je održana pre nekoliko dana i kroz 3 panela interaktivna. Tako je. Konferencija je održana 11. decembra u Crown Plazi. U samoj konferenciji je bilo predstavljeno 3 panela. To su žene u preduzetništvu, organska proizvodnja u Srbiji i coworking prostori u Srbiji. Također, pored ta 3 panela, mogli smo da vidimo i 6 preduzetnika koji su ispričali svoje iskustva i na taj način preneli neophodno znanje i jednostavno gde mogu ti mladi preduzetnici koji imaju svoje ideje da nalete na neku prepreku i kako da je prebrode. Što se tiče samih panela, panel žena u preduzetništvu se odnosio na rodnu ravnopravnost. Cilj jeste bio... Koja često ne postoji. Koja često ne postoji, tako je, pogotovo u svetu preduzetništva. Naše 3 sjajne panelistkinje su poentirale na tome da jednostavno nije bitno da li ste žena ili muškarac u preduzetništvu i da jednostavno ne postoji ta razlika. Jedna sjajna panelistkinja, predstavnica Gugadžine, jeste ispričala kako je moguće živeti sa porodicom, uzgajati decu i pored toga voditi samostalan posao. Tako da tu smo mogli da primetimo kako je taj odnos 1:4 koji je trenutno u Srbiji, jednostavno nema potrebe za tim. Također drugi panel jeste bio coworking prostori u Srbiji. To su prostori gde mladi ljudi mogu da dobiju priliku da u nekoj radnoj atmosferi mogu da realizuju svoju ideju. Znači, dođu sa idejom i tu sa istomišljenicima i drugim ljudima koji... Ako ideja je dobra. Tako je. Sa istomišljenicima rade na svojoj ideji i bukvalno da dobiju motivaciju od ostalih ljudi koji su tu i koji žele da nešto postignu. Treći panel se odnosio na organsku proizvodnju. Mi smo se odabrali za tu temu zato što smatramo da je ta tema u svetu otišla daleko, a da kod nas tek počinje da se priča o njoj i da imamo puno potencijala. Međutim, jednostavno ne postoji dovoljan izvor informacija o toj temi, tako da smo htjeli bukvalno da približimo mladim ljudima to i da im probudimo svest o tome da Srbija ima odlične uslove za to, ali jednostavno ne postoji hrabrost kod ljudi da pokrenu taj posao, jer ne znaju da li je to isplativo, kakav je odnos ulaganja i nekog finalnog proizvoda, da li mogu oni tu da zarade, ali nadam se da smo uspjeli da im probudimo svest. Kada je poželjno da mlad čovjek postane preduzetnik? Mora da ima neko znanje, neko iskustvo. Da li je
uslovno rečeno smešno govoriti o preduzetnicima pre 25. godine, 6. Ne, taman posla, mnogi ljudi, predrasude samo. Tako je, mnogi ljudi, odnosno predavači koji su ispričali svoje iskustvo, potenciraju na tome da što pre krenemo da se upustimo u taj svet preduzetništva. Ali ne možemo kao deca i kao maloletnici. Imali smo primjer na konferenciji gde su dva sjajna momka predstavila svoju ideju, tako da su stvarno to samo predrasudi. Slažem se da treba imati neko predznanje, zato mi sve ovo radimo, kako bi im dali neophodne informacije, osnovne informacije kako početi svoj samostalan posao. Tako da smatram da godine u ovom svetu preduzetništva nisu bitne, ali svakako iskustvo ih navodi na to da im ideja bude uspešna. Mnogo primjera iz prakse govori da je nemoguće uspjeti iz prvog pokušaja, čak ni iz drugog, ni iz trećeg, ali samim tim trudom i upornošću će neka ideja, prava ideja doći do realizacije. Koji panel je izazvao negde najveću pažnju? Najveću pažnju su definitivno izazvale žene u preduzetništvu. Zbog čega? Pa zato što jednostavno je prezentovanje tih žena bilo toliko interaktivno, ljudi su se uključili nakon prezentacije i samog panela, tako da videli su taj neki nefer u svemu tome i želili su da podrže sve to. A koji su dalji planovi centra? Dalji planovi centra su da nastave sa ovim radionicama, edukativnim programima. Trenutno se smišlja plan za sljedeću godinu, ali svakako vezano i za ekologiju i kulturu ćemo i dalje vršiti neke radionice gdje će mladi uspjeti da se sami uključe u ceo taj proces. Također iz preduzetništva ćemo nastaviti sa obukama i organizovat ćemo još projekat i konferencija gdje ćemo moći mladim ljudima da ih bukvalno motivišemo i da izvršimo neku promociju preduzetništva. Koliko se često održavaju radionice i da li je to najbolji vid učenja? Pa smatram da jeste najbolji vid učenja zato što pored nekog suopanog predavanja gdje oni mogu da vide, ne znam, na internetu ili da pročitaju u nekim knjigama, ovdje mogu da sa živim primjerima pričaju, postavljaju pitanja, učestvuju u tome da im ti predavači zadaju neke zadatke koje će oni sami rešavati, tako da mislim da je ovo mnogo im više da nekako iskustva. Jeste da ne rade na nekoj konkretnoj ideji, ali kroz te male primjere oni mogu puno da nauče. Da li imaju strahove? Imaju strahove. Da pokažu? To je, ja mislim... Šta znaju i šta su smislili? To je donekle najveći problem, jer pogotovo kod mladih ljudi. Oni hoće da pokrenu, imaju neku svoju ideju, ali jednostavno ne znaju kad je pravi trenutak da sve to krene. Tako da mi utičemo na to da ih motivišemo da jednostavno se puste, da se prepuste svemu tome, ali smatram da je strah jedan od najvećih problema, ali na obukama, radionicama oni taj strah nemaju. Zato što pričaju sa nekim iskusnim ljudima i mogu da postave bilo kakva pitanja, sve što ih zanima i dobiju stvarno odlične odgovore. Dođite nam ponovo kada bude nešto novo. Hvala na gostovanju.